ngegama likaJesu Kristu. Bengithi angisukumi kodwa ngisukumise umfana mangiza la ekusini udriver ulate. Uhamba kancane, yimi engilate uhamba kancane. Manje ngenhliziyo ngiyathandaza ukuthi uJesu Kristu usihamba kancane udriver. Bese ngithi ngicela ukwehla la. Bese ngiyehla. Mangehla lapha ukuthi ngehle lapha kanjalo uhlala. Bese kuchama umfana umuntu nje labantwana. Mina ngithandi ukuthi amaphara. Angithandi lo gama lelo. Ngibiza abantwana ngabonyawo bangithandi nje ngoba uNkulunkulu wangenzela umusa wami umntwana icala lento. Waye ebamba amabhuku elala esigangeni. But uNkulunkulu wangenzela umusa. Ngikhumbula ngelanga ngimenzela ibirthday ngiphethe ikheke ahlala lapha esigangeni lapha ephakini. Umntwana wami kodwa sadla ngathenga iKentucky nekheke sadla. But namhlanje uyasebenza uhlala nogogo uyasebenza uyaklina yenza yonke into. So ngiyakwazi umntwana ukuthi bayidlini yakho kunjani. So ngikhuza bomama ngiyala angifuni umntwana wethu abonyawo phela lokho. Angithandi lelo gama bazalwane because asibazalanga laba abantwana benjani. And mina ngiexample wami umntwana uNkulunkulu ngibusisile waphuma kuleyo nto ngiyayazi. So mangiza so mina ngithi late uyaqhamuka. Yazi kwafika ukuthi umntana ngoba naye second born lami yethu. Wathi mama angicela imali. Ngithi why uthi awucela imali? Athi mama ibirthday yami. Yo ngathi happy birthday ngamhaga. So abantu bangibhekile ngoba abantu bahamba ngobona. Ngamhaga. Ngithi mina manje ufuna athi mama ngifuna nje isimo. Hayi athi singele usave ngithi usave kune queue athi asambe angishonise ngapha kuleni siyahamba. Mina inhliziyo yami la isidle ngithi ngizoba lokho ngithi baba ngoba kube bobo wami umntwana bengizokwenza. So siye angifake ngapha emakuleni athi emakuleni afika athathe album afika athathe ikhukhu. Athi mama birthday yami ngithi okay. So nasema shop nje yaza abantu ngathi abantwana abantu singabheka umuntu noma yenza sa. So sebangibhekile babheke nami ukuthi yenzani. Ngathi thatha ke sengiyahleka. Ngithi mina okay ke aphathe isiko ukuthi ufuna isiko. Hayi nangi sekathatha ialbum uthatha ialbum sekathatha nekhukhu. Ngithi uNkulunkulu ukube bowo wami vele bengizovuma. Ngithi okay thatha ke bese sengiyabhadala. Uma sesiphuma athi yo mama bless yo sihakane. Ngithi uNkulunkulu ngiyabonga ngoba ulambile ushilo wathi ngilambile and ibirthday yami you celebrate. Wasiyajika ke ngekhona uhamba ngambonga uNkulunkulu sengizala ngiyagijima ngithi uNkulunkulu angingakhali ngoba vele kubobuhambe bengizokwenza. But ngoba abantwana yabuthi siyakhethe kanti uNkulunkulu uthi abantwana bayisibusisa abantwana bayabaya. So ngiyacela nje lelo gama ngihlangane nabo mama abanye bayangikwatela singabiza abantwana amaphara bonyawo ebazalwane. Especially thina sesikolo igama leNkulunkulu yayo. Abo mama babo nabo bayabakhulekela labakhona. Ngiyala nabo mama abaningi ngiyakwada nje. Sithi noma sichama ukuthi angibheke indaba bonyawo ngithi mama angithi abantu basese right asibakhulekeleni ke laba abanye. Ngize batshe ngithi mina ngiyayazi lo nto ungazi ngama umntwana but ngendlela sekamuhle ngakhona uNkulunkulu angenzela umusa. So ngizobonga lokho nje umntwana ukuthi ngisukumisa uye ukuthi ngiwenzile lokho. Ngithi uJesu Kristu inkosi ngiyabonga abazalwane.